Talo whalewa stofi Samoa ai alo mai o le whaau poponga o tala i au Vaifanua, alo Samoa Entertainment TV, mai apia. I fōlinga o le so mai le malai o le whaautunga tangi a Samoa i tia whau muli nuu, ma tāpe nanga o le atoanga o lona ono se fulu whātau sanga tutu o tasi. Ua mai atau aso le mauta Samoa luafta sanga i tuana le mauta fono, o le mauta Samoa tele tua iai whaipule i taimi o ana malolonga. O le mama o le mauta fono umai a fo ilona fola lau tele ua iai nei. O le mauta tele o le pito i sa sae o le mauta fono o le ofisa lea o le fono whaitu la fono. Ua mai ai a ilunga ona funga fale ma whaasoloane ai nei. Ile wha ato atua ina o le taamilo sanga o le mauta. O le ututu lava fo i whata manu a mea mo ngā ruenga wha mai a mo le saonga le mu. Ai o le taamilo sanga o le pakata a vale i le mauta wha masino. Ua malo atoa ma mafola sili atu na matangofie le taimi nei, ma te lele awa noa mota avale paka wha atusa i fōlinga sa iai. O le mauta tuai sa avea ma ofisa o le komisi o palota i tausanga ua tuanai, ua toe ina mai a fo iona ngā ruenga wha le leia i tutonu mo fafo, ma toe vali wha afou atoa foi le taamilo sanga o le maa wha manatu o le tuto atasi o Samoa i lumane. Whaasoloa nei sa sae i le malai, sa masano na mapuane iai au wa au fautasi. Ua whai nei mapaka o le laina o containers po pusa o lo te wai. Whaasoloa mai i savalalo ia pia, ua mai ale paka ta avale le bus terminal, i tuane o le savalalo market, ma le whaalau teleina o le paka ngai i le whalei i tuane o le whunga whale o le whale tupe o ati nai. Peita ai ewi o le matango fia o le nai tu o le taulanga i le taimi nei. Ai o lo moli mawina le toe o lava o le manongi le manuia sa itulou. O le nāwai a ai pe o na sasa wai le fia tau sanga watua nai. Ai maisa o le vao le marketi fōi i savalalo. Ma le maoto o le faltupe o ati nae. Whaasolo atu i le pito i le paka o taavale o le savalalo market. Whaasolo ane i le nu o tulisi le LL4 e na o le tasi le fale Samoa o toe tuu iai o loa Samoa. O le fale Samoa o le tū noa, o le faleo o mo le au tāpea, ma le faleo o mo ngā luenga tau lima e pe o le tāina o tānoa ma isi wha atusa e vane. O tāpenanga ma le wha amata ngofia ina o le taulanga ia pia, o le ngā luenga whai wha atase pe o na wha na nau ia i le komiti o le tūto atasi lua o lua o no. E ono fautasi lea ua wha mawina mo le aso tele o le tū ungol sisi ngā fua lua o lua o no. E pei o na wha ailoa e leitu lawa le mtanga luenga o leo leo. O sa e ono, wa mai ona le stala mo le wha angata mo i le tai, a wale ono sulfata usanga o tuto atasi o Samoa e au fiai, tolo tamauli, le apia maroon, telefoni o le vai nuu, fia tau le vasaloloa, Little Rina ma le malu o Samoa. O le se fulu i le tai au le aso, wha mautu wa isi fufuanga o tāpenanga, i le potu fono mtanga luenga o leo mo le tu unga fautasi o le tuto atasi le masina fau. Inisi o Tala le ufa mawina i nei mea alofa o le ono sufa tau sanga o le tuto tasi o Samoa ele mtanga luenga o leo. E pe on tau au ina ai el komsina o le taimi nei, le atau o Samuelu afa masanga le se lau wa le si fe ave ai po portable radios ma o lato fato tonga. O le mea alofa mai leo o le malo Australia, le Australia Federal Police, ele mtanga luenga o leo a Samoa. A wana tāpenanga mo le whaamantungol sisi ngā fualona ono sfulfa o le malo tuto tasi. O lea me alofa e tūsalona tau ma le lua se la wafetala e pe on whaamawina i le itu lau o le matanga luenga. O ta uai o le me alofa le nei. O le afsoso antele e feso ta inga i le taimi o le whaamoe ai maise i lava i le puipuinga o le saonga le mu. Ma whaafta iai el pulenga o leo a Samoa le whaapaanga ma le Australia Federal Police ila na fsoswani whaau ai o le whaalele ia atili o le au nanga whaaleo le tātou tunu. Ma le langolango mai pe ma lo Samoa molo na saunga le mu. Ai mai lava li tula wa leo e wha se fulua lii ma le se fulu tasi o tamaita i leo. Na whaatau tō ina o lātou tō whinga whaaleo i le aso lua o le vai aso nei, aso sfulu iwa o me. O le whaatautonga na whaia le whaamsinonga whaaitu malo e murinu i lumo le fionga le whaamsino Church Leota matautia Raymond Schuster i le umane o le whaama sina wa o nga whaaleo. O te tala il porkalame whaata wai yola whaale nātu ro manu mala au.
Masauno ai le whiunga minister ale vena ale le tāua o whaanātura i Samoa. Ua mawai le 5 tu aingo la au. Ma lua 5% o nei la au e na o Samoa e mawai. O manu ma mea ola e au fia i le silia i le lua afe 5 tu aingo inseti. Ma le 5 tu aingo manulele o le ele ma le sami. E wha selau iwa sfulu square kilometer le tele o tātou amu ma au. Le alo ta mao ainga i le iwa selau iwa sfulu i tu aingo i a SS. Ma vea i Samoa stasio tunu e silio na oai puna o le sami le lalolangi. O fuafuanga au tu mo le whaasao. O le 30% o ele mal 30% o ngā sami whaasao Samoa i lalo le malianga whaavao malo le ola whaanatura. Sao no foi le whiunga le minister ya ale o le aunga lea o le porkalame o le so. O whaafia fianga e au fia ia fio anga i 5 o filifili. E whaataua ai mea o le 5 o lo whaataua i Samoa o filifili mo le tawanga. Ma tala alo i ai foi e no whanga tu tonu mo a onga upenga te whaamtalanga o mea ola ma la au whaalafua ma le whaalau loa ino mta uptau si o manga le matanga luenga. Fia tau le vasalo loa. O le ngole nao le fauta si fau le fio anga o salua manono mai ainga i le tai. Malona ka peteni le sunga ya muli pola lopa. Le ana ia whaatala noa i lunga le talo whawhamo. Ma le susunga vani tufunga lona sila fia whaatau tai alo waa. Mai ainga i le tai. Le wafua i le toe sii i lunga o lo lato fautasi. Mai le alo vai ala ia pia. E toe tonga fiti ma popo le lei mo seisi sawa wha o popo. A watu ungal sisi ngā fu a tele lu ono le masina fau. E o mai ire pine, fast fulu ma le valu o te adi mas fulu minute tanu sau le ba. O fia o tere i o fa ngā ruenga o tūranga o na ufa amaru si au lava i le awa. O le ngafa fia ngai e tātou ma le la. Po ai ale le maru si fia, e fai ale la, vai. A o le koleni, e tātou e o foi, toi fai mai foi, toi o lo foi wharua, e o mai e o fast fulu fa. Ya o ala ma farba ya siro marba ayuta rastona ya la ayuta termine ya la wa uma toi fai uma vese de meo tino sama fai fa fo ya la toi fofua e vari nei ya on toi fofua rola ia le mo ataya ya fa pena lo foi toi tu foi tai ya toi fa tino foi toi fianga foi o toi mai foi le stain sei toi vai de anga i luma la o le wa ya ma ole si me ole foto a matanta moita mai lungo vai lima ka peteni o le fia tau le vasololoa le sunga muli pola lopa ai nisio tala o le pisinisi mai le tupe fa tino i lungo so te inga te le vave le BG Wealth o lo ave i ele lango le faitau fia o Samoa lo no foi fafu atu o tato tunu i pe o Amelika o lanto mo le mawina le te tele o fa manuianga tau tupe lo lato maua ai ua au mai nei le tala fa ala wo i tele mai le malo o Samoa. Mo so se mta upe a fia e tūlanga tau tupe. O le whale tupe tu to tonu o Samoa, o le ofisa tu to atasila tau te mata i tuina mwha tonu tau nuunga, o so se mta upe a fia e tūlanga tau tupe. E pui le tunu umai lama tianga i so se whainga tau wha se po se tau wha valea e wha au ngā i se leni. Ma ele langolango ina le malo le BG Wealth i so se tu. Ele i tu ina atu ni pe mita le stala po se wha tananga mo lea company e wha tino es au nanga tau tupe i Samoa. O lo whaapea mai fo i le tala le malo. O le pue whaatasia i o le ata o le sui o le malo ma se vaenga o le tunu lau tele. Ele o se whaavae lea o langolango peta lia e le malo se pisi nisi po se polkalame tau tupe. Mai le ai fo i ni tala noa ngalo i a le malo e winga listan laina o le BG Wealth. I lo tātua tunu. Le mta upule tau tupe fo. Sa tātou fsilingi ai le fionga le teitai o le malo. Le li ipa le mia. Il felo engam tu stale steimi o tu nai. I se tanga i mamawa Samoa i tu aingo tupe fōwia cybercurrency. Ma ia sa no e tau no sta ia tu la fonum wha ngā solonga tala whiangai e ala i ofisa wha atontono le malo. Inisio tala o le fionga le sui o le fono sui tōwhia sunga le mali e toa mo li le lua mali e toa. Na ia tali alo ia tusi tōwhinga o le sui o le malo se pānia i Samoa i le vai so nei. O le sauninga e alo i ailea wha moe na whaia le moto le malo i le fol funga faltolu. Ai o le sui o se pānia Mr. Luis Alfonso e wha mautu i Wellington e New Zealand. O le vanga se pānia ma Samoa s wha pa angata lumai le awhiwa se lau walus fulu ma wha awau mai ai lava i anga wha le wo fe tau sia im wha mausali a tili
ianga o le tausia o le puipuinga o suinga o le tau. Mai o sanga wha mausali a tili, lea sootanga o le fufuanga alu mamao e pei o le lua o lima o Strategy for the Blue Pacific. O se sootanga i le fono a malo o le Pasifika malanalangolanga o le puipuia si o manga o lo tātou i tūlangi. O le vai asa fau le asa lua, lona lusfulu no mea